Nekako su oni obukli isto kao mi, imamo isto odeću. Pogledaj, što su isti kao mi, što je ovo lijepo. Oni valjda nisu čuli da smo sad svi isti. U mojoj školi nedavno su uvedene uniforme i mislim da je to jedna važna odluka za sve nas. Kad ustanemo, lakše nam je da se spremimo za školu. U razredu nema rasprave o tome šta ko nosi. Mislim da su uniforme važan vid jednakosti u našoj školi. Od kako su uvedene uniforme, zapravo shvatili smo izreku koja govori da odijelo ne čini čovjeka, najmanje odijelo. Kao učitelj stalno sam se stručno usavršavala. Najveću pažnju sam posvećivala učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u savladavanju gradiva. Posle 8 godina sam prešla na mesto direktora osnovne škole Mur. Moja osnovna želja je bila da unapredim uslove za rad učenika i nastavnika. Ideja o vođenju uniforme je potekla sasvim prirodno i svakodnevne saradnje sa decom. Znači, mnogo smo imali prilika da sarađujemo sa decom kako kroz učenički parlament, tako kroz neke aktivnosti, smotre amaterizma, takmičenja i nekako nalazili smo na priču dece i čuli smo da u zadnje vrijeme dosta imate tog odvajanja. Sad, u kojem to smislu je bilo odvajanje? Pa svi su rekli da je to u smislu oblačenja. Da kažem, projekat koji je uspeo, mi se nismo zaustavili na tome. Imamo u planu sada, ako Bog da, i uniforme za radnike škole, za zapošljene. To je znači odluka nastavničkog veća. Pre 3 godine, eto, još mogu da se pohvalim tim da smo prvi u gradu koji smo uveli zabranu upotrebe mobilnih telefona. Jedan od planova je i proširenje škole, pošto svake godine upisujemo po jedno odeljenje više. I imamo u planu da proširimo školu. Škola nema fiskulturnu salu. Deca čas fizičkog vaspitanja održavaju u školskom dvorištu. Tokom zimskog perioda je to nemoguće. I onda nekako deca su uskraćena za taj čas fizičkog vaspitanja koji je jako bitan za njihov razvoj. Ovo nije priča o garderobi, ovo je priča o vrednostima. Uniforme podsjećaju da svi počinjemo sa iste linije.